it is not safe at all. Na inya ogwe no kojerete, you witnessed an accident dene ya barabara eu. So no batere naru agotuonia kwenorio gututetheria kenda tumba kwithirwa twi safe in that road. So boiga ere a hotspot ya ikuo gote ntuku ekothira kana ijere gote accident ukareka au so boiga na arakoromba mubunge wa Bore mugambire ndikiri gocora ntaira barabara eno no mitino nyiyanyie arakoria ndikiri nkinyoka etheri goturiria rais maruko gate masoboiga rothona aturia marumamu iromba yakwa mheshimiwa kuma igita ria ntwangaine barabara ya ethi kweja mwanka kwa muungania ne batere kwithirwa yaki nebui tuchwire an alternative route for our people that is safe uratwirire no karetie thirikari na ngugi yaku ne kwinama kenda thirikari o eja na aja itukaria nereta into na ndiromba riakwa mheshimiwa na baba okwa into kwenda wena mira Ruto ethiro ni guthithagia tukona itukuone rujo wena mi kenda barabara eu ebua itukwenda gukuona okiaria na ntu bakenha barabara eu itukwenda ikirwa bumps itugwetia bumps maritati kwena twana twire turakwire last week on Sunday baringeri nengari ara maritati kwa nganga itukuromba bumps kwa nganga itukuromba bumps ntuge speed ire marori na ngari jakwina manajos jakwina masoboiga iko make sure itukugeta oria nithie kugetwa so mheshimiwa itukwenda gukuona uri on the front line ugechwaga oria our people can have road safety ndene ya Buri au nibo kwa ni mitende nayo au ndare kutare bumps so itukuromba sana boshugulikire njira cietu antu betu bakaumia mno na buko ndio wamba bwandithia burabo kuendeleaga kaunti ya Meru MPs betu batongerwe mheshimiwa Rendekiri ntaigwa ndene ya bunge mheshimiwa Rendekiri iketie muswanda jwa gutetera mantu ya wamba bwa ng'ombe iriywa muntu uria wiketie muswanda jwa ng'ombe ni mheshimiwa Rahim Daudi na ng'ombe itiyagwa Northimenti ng'ombe chiyagwa Bore ng'ombe ikaiwa tiganwa West lakini kire kinene MP wa Bore na MP wa Tigania West bakuthithia ne kuga ibakaretie thirikari na bateguikia miswanda iria yomba gutetera kana gukaria wamba bwa ng'ombe nundu cheria igekirwa indito muntu akira akagwatwa akia ng'ombe so itukuromba tubuone on the front line kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Weru weekend ni ukambitaga ki Mutegi Mukarigite wa Kefis Joseph Toiraki noretie thirikari kurikithia ukaria ntere Gembe na tigana na arakuonekete gutabarikia ni mpithukiro cia maitha kiuria kari gutigira ni bakujukia kura kwa wingi kenda guchinjia utongeria kiri ithurano bya 2027 Musiasa Joseph Ntweru akikuma ruterwa Gembe na urite thirikari gutigira bagwikira manani ukaribwa kugana kiria kariba ntereino na muno kuganania ntere cionde hirakagito akagita gwe wikitho kiro imaitha aritie migambo ino nyuma ya thirikari kugweta ntere iraire no wati nkuruki araugite ntere ciega churu kina andu bai bateri kuigwa kinya cikira ithirwa nkuruki Tukurombore kiri nuntu bathine ya sauti kiri ripoti tuketha tukimiagirithia na gukuretera yo nyume kayitagate kuraja tutena mbere na Nteto ingi nandi uria guchwagite kia ugavana wa kaunti ya Meru kiri ithurano bya 2027 na mubangani wa kiama kia DCP Mithika Linturi na akinyite kansene ya EAPC Kailutha Ntere cha Muthara arugite mwankira nandi ndithia ciarithi ba Meru nkurukia ngiri 20 ni ciithiritwe ikia kiromba anto kujukia kura kwa wingi kenda guchinjio tongere botagirite kiri ithurano bibi bira bithengerete uria rira wa umire kuringa kura for example wathura thirikari kendai ngwe thirikari number 1 kinya bonge bwarete must protect lives and property yantu hiyo ndio kazi ile kubwa sasa sisi watu hapa tunazika wapendwa wetu
kila wakati. Sisi watu wa Mudhara wengi kule chini tunategemea biashara na kazi yetu ni ya mifugo. Ng'ombe yetu twaerenkea si ngurukie ngiri 20. Anto bakura wa hii serikali kweli inafanya kazi yake. Nikuritangue yao iraye baerwe yo karianto na mali. Iturawire. Tusainire ni form sio support case. Iratukubanga kenda tuita kotino tuthirikari ni remi tusikipawa ikisheria ikikatiba tuitikirua batu tuikaria twingwa no ntukwa twika meanto etomasikari etomwara kanambi ate ng'ombe utiki akomaka anto research eringo polo ndaike mo akamatoka akaura anto batu bare exposed no tinye ng'ombe chikuiwa na baba kuiya na ndombo anene ndene thirikari baba kulo batukarie biba ilitie miunde kapotije twe thirikari ne savene didi twe Kenya kumenya wina rea hath minerals ile na into bibingi ete wamba po kawinda nenkwenda uchograte wamba po kawinda I plan ekuinganto miunde ne yo nekenda tutunywe into bietu kwa lazima tumie na tuira atongeria betu baekid na bawe no tukasongo na ntu bawe wa Samburu na mama wewe unasema unakaa Samburu nimeona kwa mitandao hapa akisema serolipi hakuna mtu atafika huku nini na huyu na ng'ombe zigetwe inozi yawe yaikwa kimwithene na oire so ukauria atere kinyare thirikari kuha ne guthithia operation ni bagiwa Samburu ite operation kogo thithia operation itihania woyambi na ng'ombe icietere operation ni guthithio na ng'ombe ire kenda ciumboco kwa kweli ama urongo ibareke to enjoy ndia nonto the only way kuira wewe umesonga sana na hii upepo itaanguza inchi yote. Upepo lazima pepo tujue ndio inaleta shinda tuisimamishe. Naomba watoto wale waliko hapa wale wajiandikisha kupiga kura leo, kura zinaanza kuandikishwa kwa wingi, muende muandike kura. Karani atantu betu hakuna silaha nyingine tuko nayo ya kupigana na hii serikali ambayo imeshindwa kulinda mali, imeshindwa kulinda maisha ya watu wetu, isipokuwa kujiandikisha kupiga kura ili tarehe 10 mwezi wa 8 2027 tuende sote tupige kura. Hawa watu, huyu kiongozi alioko na jeshi yake wote tupeleke nyumbani. Karani atantu betu na mbere kurumira ntsoche twinchokerete nyume kayitagate kuraja na ntonkuruke. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly something shifts. Moving from someday to now.
Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi yenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Karura mwonekano jware aure kuthongome nkuruki. Aja Victory Furniture tukureterete into mwanya mwanya bya kuthongomia ome yaku. Bithithe tugitara mura bitiomba kuthukwe ni mbura kana riuga. Tutiorere kyo ni obisi yaku. Turi na ite na metha cia kinande gutigira no gwitira ngugi antu kuri na mwanya amwe na gukushiria metho. Kuma ome monka gutonya obisi ndene. Victory Furniture turi aja runtu gwaku. Aria antu ja kubwira ntiri no wigwatire into byetu na maguri ja kwambiria ngiye 15 ake. Turiongera na aja Greenwood City Mall Meru kana turiongera thimo kurukira 0748 578 516. Victory Furniture, where style meets comfort. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life.